Короче, жигиттер, ассаламу алейкум. Короче, мага доставка түштү десеңер 44 километрге. Короче, bir мужик алчы колума карматырла кирип кетти, короче. Потеряна связь со спутниками. Анан бул эмне болду экен деп ачсам пустой. Анан түгүн карадым, эчтеке жок, пустой. Анан адам ойлонот экенте эмне болду экен деп. Мунун ичинде көрдүңөрбү жигиттер? Мінекей. Көрдүңөрбү жигиттер? Өтті абайлагылачы. Короче, вот адрес кандай эле? Адрести айткым. Волоколамский шоссе 24. Волоколамский жок, алган жерибиз адрес кандай эле? Домдон алып чыктык 4-нчү этаждан. Алган жер азыр адрести айтам. Bir kişiye berdiler, bizge suradım ben içinde zaprosyon jokpu desem jok dedi, bu жерine çıktı. Daha bir akadan da tekşirdik içten çıktı, ulan da azım onu da görüyoruz abi. Onda проезд неле ебана в рот. Yakta akayam alap ketip kalken toktun akay içinde var, bunu yak deyip de az tekşirip görüyoruz bunu hemç. Var o jok diken. Neyle karanlık aka? O zaklap vurulgan jerin. Mına nerelerde бар eкен, knopka vurulgan жерлерде. Uşun altışını ne çıktı öyle? Bizge hem kuşunlar yanına vurulgan жерlerde çıktı. Во. Ha, ben var eken.